a two-level text for us about houseworks. Ez carinan şolên malê dikim bi gelemperî piştî xwarinê paqijiyê dikim. Firaqan dişom, ez li mitbaxê têkilkerekê bikartînim. Çêkirina xwarinan bi têkilkerê pir hêsan e. Carinan mêvanên min tên. Ez ji bo mêvanên xwe xwarinên hêsan çêdikim. Bo nimûne, ji çêkirina spagetiyê pir hez dikim. Carinan jî pîzayê çêdikim. A few words we'll check. The first one is this connector. It helps us to say houseworks. Literally, it means works of house with the help of this suffix. Ez carinan şolên malê dikim. I'm doing houseworks sometimes. Piştî xwarinê, this word means after dish, after meal. Paqijiyê dikim, I'm cleaning. And another nice verb here, it is a bit unregular, half unregular verb. Bikartînim, I'm using this te help us to understand it is the present tense. Ez li mitbaxê têkilkerekê bikartînim, I'm using a blender. Li mitbaxê, in the kitchen. And this last one is the amiza particle in Kurdish for the third person. Hêsane, it is easy. Çêkirina xwarinan bi têkilkerê pir hêsan e. Cooking is very easy with a blender. By benefiting from a blender, and we have that connector, plural connector. Xwarinên hêsan means easy foods, easy to make foods. Ez ji bo mêvanên xwe xwarinên hêsan çêdikim. I'm cooking easy make foods for my guests. Ji bo mêvanên xwe. And last one is this one. It's kind of conjunction. Carinan jî and also sometimes pîzayê çêdikim. I'm making pizza.